اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين عاشقاں را درد دل بسیار می باید کشید عاشقاں را درد دل بسیار می باید کشید جور یارو قصہ اغیار می باید کشید جور یارو قصہ اغیار می باید کشید بزرگان محترم و برادران عزیز، ای ماہ ہما مقدس ماہ ہیں کہ ای ماہ تہا خداوند ذوالجلالہ وتی محبوبی اور وتی دوست نبی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جد امجد سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یادگار خاطرہ دا کی دنیا ہستے دا کی دنیا قائم خداوند ذوالجلال آئیے یادگار آ رہا قائم دار گئے اور ای ماں ہرودی کہتی خصوصاً ذوالحج اولی دہی روچ کہ ای روچانی تو کا خدائے بزرگ و برترے محبوبی بندہ حضرت خلیل یاد تازہ کرنے کے واسطہ لاتی رونتے بمکہ معظمہ رسنتی اور لاتی ہمیں دا لوگانی تو کا وطیگا ہم اللہ رب العزت خلیل یادگار بصورت قربانی پیش کرنے ای مقام ای درجہ اور ای عزت و شرف حضرت خلیل علیہ السلام آرہ مفتہ نرستہ مزنی امتحانی رند رستہ مزنی تکلیفاں چی رند رستا مزنی پریشانیاں چی رند رستا خود اللہ تعالی فرمان کنتے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ اللہ تعالی فرمان کنتے کہ یاد بکا ہما زمانہ یاد بکنے ہما وقتارا وقتی کے حضرت ابراہیم ربا حضرت ابراہیم آرا امتحان گفت یک امتحان نہ بکلمات بعض امتحانی گفت اور ہر یک امتحانی چا دومی امتحانہ سخترت ہر یک امتحانی چا دومی امتحانہ گرانترت گوڑا خدا وقت اعلان کرنے گئے گوشے گئے کہ امتحان اگرچہ سختتا فاتمہن لیکن منی خلیل درو پورا کو آفرین بی بی حضرت خلیل علیہ السلام جگر آرا آفرین بی بی اور ہزارانی درود و سلام بی بی پر روح پاک سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہ آئیے ای جگر بیتا آئیے ای کلیجہ بیتا کہ آئیے برداشت کتا خدائے امتحان آرا مرچی مارا دستا کنٹگی لگی ما صبر کت نکنے حضرت خلیل علیہ السلام امتحان واقعی ایک امتحانیت اور ای حضرت خلیل مقامت کے آئیے برداشت کتا ہنی منارہ وقت اجازت نہ دا کہ منشم خدمتا یک یک امتحان یا سچن دا بندیک بیان بکنا آئیے واسطہ مدنی وقت ضرورتی مدنی ٹائمی ضرورتی مدنی فرصتی ضرورتی مدنی اطمینانی ضرورتی لیکن پدا ہم ای وقت اور ای ماہ مناسبتا اور ای دہی روچانی مناسبتا شم خدمتا من حضرت خلیل علیہ السلام ایک نہایت اہمی امتحانی ذکرہ رکھنا
چرایا کی شما اندازہ کت کنے کہ ای ہر کسی کار نبی تا ای ہمائی جگر بھی تا یہ تو شما عشق تا شمارا معلومی شما درسانی تو کا مجالس واضح تو کا عشق تا شما کہ حضرت خلیل علیہ السلام بے اولاد بھی تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام وتی ابتدائی زندگی تو کا بے اولاد بھی تھا۔ مفسرین کرام نوشتہ کنا 90 سال عمر حضرت ابراہیم کہت رسی، پیر مرد حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہمیں پیری حالت تو کا پروردگار ذوالجلالہ اسماعیل پہ میں فرزند بطن بی بی حاجرہ نصیب کو اندازہ بکا چھ اندازہ فرحت و خوشی نصیب بیتا حضرت ابراہیم آرا چنچو خوشنود بیتا کہ تمام زندگی تو کا اولاد نے پیری وقت آخری عمریں خدایا مردیں چکی داد مزن خوشنود بھی مزن خوش وقت بھی مزن آئیے دل تو کا فرحت رسے مزنے مزنے تمنائی دل تو کا ایتا کہ منی چوک چو مزن بھی چو منی چوک منی دیما حبرہ لگی چو مائیا بڑا کنا ترہ چو مائیا را لہبوک گرہ دیا ای ڈولا چونے چونے تمنا و خیالات پتانی دل تو کا پیدا بیانتی چکانی واسطہ، لیکن دنیگا ای چک لیبی نیت دنیگا ای چک بڑی نیت دنیگا ای چک پتے کوپے کے سرکپے کے قابل نیت دنیگا ای چک ماتے کٹے تو کا آیت کہ پروردگار ذوالجلال امتحان تو کا دور دا حضرت خلیل آرا اور حکم داتی اے حضرت خلیل ای معصوم چکا گو ای وتی شی ماتے گوما ای سرسبزی اور آبادی ملک شام آچی وزیر اور مکہ ہما ریکانی تو کا برو دور بھی دی گیا کہ اودا نہ آپ استی نہ مردم استی اور یاد بکا اودا چی کے تو واپس تر رہے ہر چنتی جنین چک پھر یاد بکنا بگریما چک مجا مچا اندازہ بکنے یہ حکم رسگا چھ کیفیت بھی تا حضرت خلیل چھ آئیے دل حال بھی تا چونے چونے امید اور تمنا بھی تگنتے کہ چکارا برابر بیچارا دنیگا چارتی گی نا کہ جدائی رسے حیف در چاشم زدن حیف در چاشم زدن صحبت گل آخر شد حیف در چشم زدن صحبت گل آخر شد روئے گل سیر ندی دم کے بہار آخر شد روئے گل سیر ندی دم کے بہار آخر شد دنیگا ای گلاب کل معصوم چک پتا بصیری اچارتا بھی نہ کہ اللہ حکم کی برو جنگل دوری بھی مجال نے حضرت خلیل جست بکا کہ اے پروردگار آخر پرچی آخر جنین گناہ چاہیے چکے گناہ چاہیے یا منی خطا چاہیے مجالے کے حضرت خلیل جست بکا کہ پرچی سبائے سرا جنین عزیری چکا رزیری برے گشی امرا بیتا اور آفرین بھی جنین آدم آرہ جست نگا مارا کجا برے جست نگا کہ روے کجا بلے رے میں منزل کجی روانہ بھی سفر کنان مزنے تکلیفی آچے رنگ مکہ سرزمین رستہ ہما مکہ کی اودا چند کوہ ہما مکہ کی اودا یک شیپ ریگستان ڈل و ڈوک آپ نام و نشان دے مردمانی نام و نشان نہیں میتگے نام و نشان نہیں کاری آیارہ ہما مقامہ کے مرچی بیت اللہ موجود ہے ہمیں جاگہا جنین چکارا نادینی اور پشتا ماندر وغیرہ یہ جنی آدم حیران کہ یا خدا یہ جاگہا نہ لوگے نہ مردمے نہ آپے مارا یلا داتی کی رو گئے آخر کجار چی حبرے دنبا کبھی درک بیتی رندہ یا خلیل اللہ یا نبی اللہ یا سیدنا ابراہیم الہ من تکلنا کجار وگائے تو
کئی سر تمہارے یلدا تر وگائے کئی بروسے سر تمہارے یلدا تر وگائے ادھا وہ کسی نہیں سی جواب نہ دو چک بھی نہ ترینی کہ خدا حکم بھی بیتا جنی آدم آرندہ سمجھ بھی عقل کہ آخر یہ خدا نبی ہے خدا نبی بغیر حکم خدا حرکت نہ کام جو بھی بلکہ اللہ حکم نہیں جست کنتے اللہ امر کا بحاظا اللہ امر کا بحاظا آیا خدایا ترائی حکم داتا کہ حاجرے کو چکے گوما یلو بھی دے دا چک نہ تری نہیں سرا سری ریوشی نام ہاؤ خدا حکم مشمار یل داتا نی حضرت حاجرہ ہوتی پادان داری حضرت ابراہیم رند کپکا یلتن تھی اور گوشی قالت اذن لا یزیعنا اذن لا یزیعنا گوڑا مارا یقین ہے کہ خدا حکم تمہارے یل دے گئے رہے خدا مارا کدی برباد نہ کام خدا مارا کدی ضائع نہ کام چنانچہ حضرت حاجرہ واپس گئے حضرت حاجرہ واپس گئے تھی وہ تھی چکے گورا اور حضرت ابراہیم کم دور رہو نی گندی بی بی حاجرہ گاری گندگ نئے نی اوشتی نی عرصے رچا نی دعا لوٹی ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون سبحان اللہ دعا لوٹی اے اللہ تو گندگا ہے کہ موتی جگر گوشا موتی اولاد یک ہنچی جاگئی دور داتا روگایا کہ اودا نہ آپ نہ کا ہچ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم تئی لوگ ہمسائگوں کو تگا مقدسی مقام ہمسائگوں کو تگا اے اللہ اے پروردگار ذوالجلال منی مقصد ہمیشہ کہ اشانہ وتی عبادت گزار بکا لیقیم الصلاۃ ای نماز پابند ببا فجعل افئدۃ من الناس دنیا تمام مردمانی دلانی تو کا اشانی محبت پیدا بکا کہ ہر نیمے کے مردم چکان ببا ہمیں دروازے کے دفعہ بیان تھی اور اے اللہ ادا نہ کہا نہ آپا لیکن ورزقهم من الثمرات خدایا اشانہ قسم قسم رزق بھی دے میوہ بھی دے اشانی گورا رزق کثرت بکا اشانہ تنگ خوار مکہ پروردگار حضرت خلیل علیہ السلام دعا پروردگار قبول کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اولادانی پرورش میتے گئے چیرا چیزی مردم آیان بیتا آباد بیان بیتا بوجہ چاہے زمزم خداوند ذوالجلال حضرت ابراہیم علیہ السلام فرزند حضرت اسماعیل پادانی مشرق جا کہا زمین اور ترقی تو ایک چمگی کا گشت کہ ہم چاہتے نام مرچی چاہے زمزم آپ کے موجود بھی آبادی ہم شروع بھی میتے گئے مردم بھی آیان بیتا کرگرے مردم آباد بیتا حضرت اسماعیل علیہ السلام مزن بیان بھی ردان بھی مزن بیان بھی وقت سرا گاہی گاہی حضرت ابراہیم کہ وتی چکا چاری تو پدا واپس دو نندگ شپ دار کے حکم نے بیا چکا بچار پدا برو تا آنکے عزیزان محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام یک شپی واب گندی چکنی مزن 9 سال 8 سال 9 سال چکی یک شپی حضرت ابراہیم علیہ السلام واب گندی چی واب گندی کہ خداوند ذوالجلال حکم دے گئے کہ اے ابراہیم وتی دل سرا 10 تیر بکا بچار کہ تی دل تو کا کئی محبت درستان چیز زیادہ ہیں ہمائی منی نام سرا قربان بکا ہمائی منی نام سرا قربان بکا عزیز محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام یک شپی واب گندی دومی شپا واب گندی سیمی شپا واب گندی بظاہرہ 700 ہوشتر قربان بھی کنتے لیکن ناگشہ ہما کی دوستر ہمائی قربان بکا دل تو کا چاری کے دوستر کہیں دوستر سوائے فرزندو اولاد ادھے کہیں بھی تکا معلوم بھی کہ خدا حکم ہمیشہ کہ اے ابراہیم
ہمیں چک کنی مزنی نی تو گندی ہے ترا زیادہ اشیاء کی امید بہ گئی نی ہمیں چکا وتی دستانی گوما برو ہلار بکا امتحانہ بچار عزیزان محترم امتحانہ بچار کیوں نے سختی امتحان دید یک شب مر خلیل اللہ بخواب دید امر حق کے قربان کن شتاب یا ابراہیم قم فقرب القربان لرب العالمین اے ابراہیم رب العالمین واسطہ برو قربانی بدے صدی اشترانی قربانی قبول نبی بام دادا صد شتر مذبوح کر روز دیگر باز دیدان نیک مرد صدی اشتر قربانی دادا دی شپا پدواب گندی یکی گوش گئی یا ابراہیم اوفے نظرک اے ابراہیم تو گوش کے میں قربانی دے گا تیار ہے لیکن دری گا قربانی نہ دات گے قربانی بھی دے نی حضرت ابراہیم علیہ السلام دومی روچا بھی صدوشتر قربان کنتے شبا پدواب گندی تھی کہ دنی گا تو قربانی پر چھن داتا نی اللہ تعالی دے مارز کنتے ہیں پروردگار تی مطلب چھیئے تی مقصد چھیئے کئی قربانیاں بدیاں من نمی دانم چی قربانی کنم من نمی دانم چی قربانی کنم زاک من از سر حق واقف نیم من تی راز ندانا ہے پروردگار تی راز چیئے تی راز چیئے و تی راز من سمجھائیں چی قربانی بھی دیا ماں ست اشتر قربانی دے گا تو گشے دنی گا تو قربانی ندام گفت جزمل ہر کے راہ داری تو دوست گفت جزمل ہر کے راہ داری تو دوست زود قربان کن کے از بہرت نکوس مشی ابراہیم وتی دل سرا دستیر کا بیچار منا چی بغیر دومی نمبرت رکھے دوستیں منا چی رنتی دل تو کا کئی محبتیں ہماری امنی نام سر قربان بکم عزیز محترم ابراہیم دل تو کا خدا چی رند اولاد محبت اسماعیل محبتی لیکن یہ اللہ بندہ کمو کی بھی دل ہچکا نوا کمو کی بھی نوشی خدا بندہ نہیں کہ تو منا ای اولاد کے داتا بنا منا بے بخشی نا چمنا سست دور دور بھی داتے سال یک دوبارہ روا چارانی ہمیں بھی طرح وش نبی کچھ بگوشی لیکن نا حضرت خلیل تیاری کا سبحان اللہ چونی زبردستی امتحان کہتے حضرت بی بی ہاجرہ گورا حضرت اسماعیل ماتے گورا چی گوشی البسی ولد کے اسماعیل احسن سیابی اے حاجرہ مرچی اسماعیل رنوکی گد گورا بدے جانے گشود شرین گدی گورا بدے فإنی ذاہب البی الى ضیافت پرچے کہ من آیا را مرچی مہمانیاں برا مرچی مارا مزنے مہمانیاں روگی مات بیچارک ہم ساتھ چکے جانا شودی خوش بھی نو کی گدی گورائی دا کہ مرچی پت چکارا مہمانیاں برا آخر کار سر میدانی رندی تیل ماں کا بالکل سمبہینی آیا رہا دتو کی بنائی نہیں دنتے حضرت ابراہیم علیہ السلام چکارا زیری چم مکہ گویا بیت اللہ حرم اچھی در کہتی روگا لگی تھی منائے نہیں مگا نی شیطان نہ میری شیطان لاپا درد پیدا نہ بھی شیطان ندی من نشتگو تھی زبردستی قربانی خدا نام سرا بی بی گڑا مما طوفان بھی تو شیطان درکنا نہ کہ بی بی حاجرہ گڑا یا حاجرہ این ذهب ابراہیم بابنک یا حاجرہ این ذهب ابراہیم بابنک
اے حاجرہ ابراہیم اتی چک کجابو ورنائی بچتی کجابرتی قالت بضیافت صدیق لہون مشی ایک دوستی یا مہمانی کو تھا پھر چک حمودہ شتگا قال ابلیس لا بل ذهب بابنك ليذبحه قال بل ذهب بابنك ليذبحه ارے او گنوک مہمانیاں نشتا تی چکے ہلار کنا کو کشگا شتا بی بی حاجرہ گشی الاب ارحم على ولده من ان يذبحه ہے خبی چشی گپ مجا پیت کدی ودی چکارا کشی پیتے دل تو کا شفقت و محبت ہمیں چو بازی کا یہ 10 کدی چکے کشگا چست میں لئی شین یذبحه آخر پرچی کشی تی گناہی چی کتا چی خطائی کتا قال يزعم انه امره ربه بذلك کشی ای واسطہ کشی تھی کہ آگشی من خدایا حکم داتا کہ ابراہیم بروتی چکا بکش نی ماتے جواب گوشدار سبحان اللہ ماتے جواب نی گوش بیدار فقالت النبی لا یؤمر بالباطل النبی لا یؤمر بالباطل وانا افدی لامرہ نبی یارا کدی غلطی حکم نہ رسی نبی یارا کے حکم رستا گر حقی حکم رستا اگر خدا حکم کے چکا قربان بکا چک تو چک کی منی سر بھی قربانی سبحان اللہ منی سر بھی قربانی وقتی منی سر کے قربانی کو چک چی چیز دی ترک رضائے خیش کنم بر رضائے دوست ترک رضائے خیش کنم بر رضائے دوست منی مرضی منی محبوبی رب مرضی دیما ختمی شیطان دی کی ادا ای جنی آدم من ردات نکو نیچے کنگا لگے دیما شو ہما چک کے دیما سٹ کنان و دور کنان گلے روگیں پا قربان گویا کہ مہمانی نام سرا شو حضرت اسماعیل گوشا گشتی یا اسماعیل انکا تفرحو و تلعبو ابراہیم تو گلے خوش ہے سٹ کنان و لیب کنان روے وحل تدری این یذهب بکا ابوک ترا معلوم ہے کہ تی پتر کجا بر گئے قال لزیارت صدیق لہون مشی منا بر گئے وتی ایک دوستی ایک گندگ و ملاقات و مہمانی آ قال لا بل یرید ذبحک نہ گنوک ترارا کشگا بر گئے مہمانی نہیں مشی پرچی پت کدی چکارا کشی تشی خبر چیا کنے گشی آگشی یزعم انه امره ربه بذالک آئی واسطہ ترا کشگا بر گئے آئی گمان ہمیشہ تو خدایا حکم داتا کہ اسماعیل ابو کش سبحان اللہ 8-9 سال چک ہاں جواب گوش بدار قال سمعا وطاعتا قال سمعا وطاعتا لامر اللہ خدا حکم دیما منی گردن جک کے تھا اگر رب حکمی گرا مو خوش نصیب شیطان ادی چک بھی بڈگ نبی نیت کا پیر مرد گورا حضرت ابراہیم گورا گشتی یا شیخ این تذهبو بابنک اے پیرا مرد وہ تھی چکا کجا بر گئے تو قال اذهب به في هذا الشعب لحاجت من شرعی شیپ تو کا برگایا منا نہیں مگا برگایا منا کار استے گوشی تی کارا منزانا تو چیا برگائی ہے لتذبحه تو اسی کشگا روگا ہے واللہ ما امر ربک بذبحه کما تزعم خدایا ترا حکم نہ داتا کہ یہ معصوم ابو کش تی غلط خیال کم کی خیال کم بچار اسی قدہ بچار اسی بالادہ بچار اسی رواجہ بچار اسی رفتارہ بچار تی دیما چو آس کے پیمت دور کنانی رو گئے تی 10 چتو گران کے تو اسی شہید بکنے قال نعم بلے یہ برتی صحیح ہے
اسی قد بھی من دوست بھی، اسی منار رفتار بھی دوست با، من اسی صورت بھی دوست بھی، من اسی رواج بھی دوست با، من اسی سٹ کب بھی دوست با، دلگشی میں چاران بھی بیا، لیکن ولیکن امرنی ربی بذالکا، لیکن منی رب کے من حکم داتا کیشے ذبح بکا چک دوست، لیکن چکا چی دین تر من خدا حکم دوست نی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھت کہ یہ مردم صورت من دیما اشتاتا، یہ مردم نہیں ابلیس ہیں، شیطان مردود۔ چنانچہ منائے میدانہ کے وقت یہ چیزی سنگ زیرت جنت حضرت ابراہیم شیطانہ را گلینا منائے میدانہ کے رستہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نی حیرانے چاراں باری منی چک گوما چون کا باری منی چک کیا استی منی گوما موافقی کے نا چکا را گشتی یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے منی فرزند یا بنیا، اے منی نور نظر، سبحان اللہ، اے منی نور نظر، اے منی محبوب فرزند، انی ارا فی المنام، منواب تو کا اللہ پیداشتا حکم داتگی، انی اذبحکا کہ من کارچ گونے من ترہ ذبح کنگا، گویا خدا حکم دے گے کہ من ترہ ہلار بکنا، فانظر ماذا تری، تی صلاح چھی من تی صلاح گرا۔ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام ای دیم گوشے گلاب پل پیما پچ بھی، پوش مردہ نبی، غمزدہ نبی، فکر مند نبی، دیم پچ بھی اور گشتی ابا یا ابی امرک ربی بذبحی، یا ابی امرک ربی بذبحی، ابا جان واقعی منی ربا منی ذبح حکم داتا، گویا یہ باور رکھا کہ منی پہ میں حقیری یک جانی خدایا دوست بھی تھا، رب حکم ہے، جواب داتے نام یا ولدی، اے منی فرزند ہو رب حکم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام خوش بھی بعض گل بھی، آخر پت بیچارک مجبور بھی گشگا لگے، حل تفرحو بعد ان سمعتا خبر الذبح کا، اے فرزند تو وہ تھی کشگے حال عشق تو گل بھی تے چیا، ہر کا غمزدہ بھی تو پرچی غم پریشان نبی تے خوش، جواب داتے دلدار مرا گفت، دلدار مرا گفت کہ خونت ریزم، دلدار مرا گفت کے خونت ریزم، گفتم کے فتوحات ازاں نگریزم، گفتم کے فتوحات ازاں نگریزم، منی دوستا منا گو کہ مرچی منترک خوشاں منگو من کامیاب مت چانا، اے کاش بدے بجائے یک جان صد جان، اے کاش بدے بجائے یک جان صد جان، تامی کشیو بار دیگر می خیزم، تامی کشیو بار دیگر می خیزم، کاش کہ منی یک جانے میں بیتی صد منی جان بیتی نتا تو یبری کشتی میں پدا زندگ بیتی نتو تو پدا منا کشتی میں پدا زندگ بیتی نتو صد برا تو منا قربان بکتی میں صد برا زندگ بیتی نتو، اے کاش بدے بجائے یک جان صد جان، تامی کشیو بار دیگر می خیزم، تامی کشیو بار دیگر می خیزم، اے ابا جان تلے پرچی ماں تلے، یا ابت فعل ما تو عمر،
یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، خدا حکم تعمیل تو کا دیر مکان، اللہ حکم تعمیل تو کا تاخیر مکان، انشاءاللہ تو گندے کے منچ تو صبر کنا، برداشت کنا۔ کم تری بازیست اندر عاشقی جاں باختن، کم تری بازیست اندر عاشقی جاں باختن، در بساط پاک بازی کفر و ایمان باختن، کار مردان است در یک داد جانا ہر دو کون، کار مردان است در یک داد جانا ہر دو کون، حاصلہ وردن بدشواری و آسان باختن، حاصلہ وردن بدشواری و آسان باختن، غافلاں را گوی سر میں آید از خوباں دریغ، غافلاں را گوی سر میں آید از خوباں دریغ، باشتا سلطان مل آید بچوگاں باختن، باشتا سلطان مل آید بچوگاں باختن، شمع تو خوشمی برف روزد مغرمان مردن مردنم، شمع تو خوشمی برف روزد مفرما مردنم، ذاک نام موزد کسی پروانہ را جاں باختن، ذاک نام موزد کسی پروانہ را جاں باختن۔ ابا جان تو وطا بچار، نمرود آسے تو کا طرح دور داتے تو اف کو، نمرود آسے تو کا طرح دور اشتا تو اف کو، تو کدی گردن تاب دور من بھی تئی چکا ابا، سبحان اللہ، من بھی تئی چکا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ تو گندے کہ من بھی اف نہ کنا۔ عزیزان محترم نے ابراہیم علیہ السلام چم عرصہ پر بھی تو خوشی آتی کہ الحمدللہ منا خدا نیکی چکی تھا، اگر من چکا نہ بکتے نے تھے تو من زبردستی کار کرنے کی دیتے گا، لیکن چک فرمان بردار تیار ہے، خوشی آتی عرصت اندر فراق یاراں، اندر فراق یاراں بگزارتا بگریم، اندر فراق یاراں بگزارتا بگریم، چون ابر نو بہاراں بگزارتا بگریم، چون ابر نو بہاراں بگزارتا بگریم، گرمی کشی ازانم در سینہ نیست حسرات، گرمی کشی ازانم در سینہ نیست حسرات، از درد و داغ ہجراں بگزارتا بگریم، از درد و داغ ہجراں بگزارتا بگریم، تن خاک شد براحت تا نبودت غبارین، تن خاک شد براحت تا نبودت غبارین، بر خاک کویت اے جان بگزارتا بگریم، بر خاک کویت اے جان بگزارتا بگریم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پوچھ گئے ابا جان، پور گفتا اے پدر بشتاب، گفتا اے پدر
پیشتاب زود ساز کن امرے کے در خوابت نمود بے تأمل کارد بر حلقوم ران بے تأمل کارد بر حلقوم ران یادی انشاء اللہ ہم از صابران ابا جان کار چا بزیر ہچ پسو پیش مکان منی رگانا ببر انشاءاللہ من دستوری نہ پاس لیکن ابا جان منی 4 وصیتا منی آخری وقتی 4 منی وصیتا ابا جان یہ وصیتا موت وقتا ہر کا وصیتا کا ممدی وصیت کرنا انتر بت یدایا ورجلایا انتر بت یدایا ورجلایا ابا جان سادی بزیر منی زمین دست و پادا بند پرچی یہ واسطہ نہ کہ میں تچا پرچی کیلا ازتربا فعوزی کا تاکہ من چوکے سٹک جنے کا لگا نا سائے درائے گا دور لوٹی من کے سٹک جنا ابا تی گود پلیت گیا ہاں تر ایزا رسی مارا بکشی دامن رانا برکاش مارا بکشی دامن رانا برکاش تا دامن رانا تو پرخون نشواد تا دامن رانا تو پرخون نشواد منا ای خبر غم نہیں کہ من قربان بے گایا من ای غمی دستا ببند پادا ببند تاکہ منی سٹک پٹک جنگا تی پاکیں گود خراب مبان اگر خونم بریزی اگر خونم بریزی غم ندارم زاہمی ترسم اگر خونم بریزی غم ندارم زاہمی ترسم کہ ناگاہ دامن پاکت شود از خون مالودان کہ ناگاہ دامن پاکت شود از خون مالودا منا وتی موت فکر نہیں منا یہ چیز خیال ہے کہ تی پاکی دامن خون گھوم پلیت مبی دومی وصیت ابا جان منی دومی وصیت وَأَن تَجْعَلَ وَجْهِي عَلَى الْأَرْضِ وَأَن تَجْعَلَ وَجْهِي عَلَى الْأَرْضِ ابا منا دیم شکین بکا منا کشمکا من دیم شکین بکا سبب کیلا تنظر الى وجہی فترحمنی تاکہ چومبی کہ تو منی دی مارا کہ گندے گڑا ترا بزگ بھی تھی دست لرزگا لگا ابا جان وقتی منی دیم تھی دیما بھی تھی ابا جان گڑا تو من چارے منی دیما چارے منی چما چارے منی دپا چارے منی رخسارا چارے آخر تو منی پیتے منی خوما تو منتی خونا دستی لرزگا لگا خدا حکم تعمیل تو کا دیر بھی تھی من دیم شکین بکا سیمی وصیت شی وقف عنی ثیابکا کہ لا یتلطخ علیک شیء من دمیر ابا جان وتی گدانا نزد بچن وطار لانکی کی بند گدانا وتی نزد بچن کہ شاید بلکہ طرح ہونے داگے بھی لگی دیگی وصیتی منی یشین تذهبا بقمیسی الى امی ابا جان منا وقتی کہ تو ذبح کو گڑا منی ہمیں پشکارا ہونے نہ بکش اور برو منی بد نصیبی غمزدی ماتے گورا بھی بری
وَأَن تَذْهَبَا بِقَمِيصِي إِلَىٰ أُمِّي تَذْكِرَةً لَهَا مِنِّي، تاکہ ہمیشہ دل پشت بیداری ہوتی، دل سرد بکا من یاد بکا. اور اے ابا جان کارچا پیسرا تیز بکا کہ کارچ کنٹ بیتے اور من تکلیف بھی. کارچا پیسرا تیز بکا اگر کنٹ بھی رگانی زندگا دیر بھی من تکلیف بھی. موت سختی ابا جان، موت سختی چیزیں. عزیزان محترم، پدا آخری وصیت وتی کن وَإِذَا رَأَيْتَ غُلَامًا مِثْلِي. ابا جان تو منی کدیاں گردگی کسانی 8-9 سالیں چکی بگندے رندا چمن رند 8-9 سالیں چکی بچکی بگندے منی پیمی فذکرنی گڑ منا بھی یاد بکا کہ منا بھی چکی بیتا نام اسماعیل بیتا ہنچو یاد بکا منا. ولا تنسنی ابا جان من بیال مکم وتی دعا یعنی تو کا یاد بکم. در چمن چوں بگزری روئے مرا آری بیاد. در چمن چوں بگزری روئے مرا آری بیاد. جاد سنبل بن گری موئے مرا آری بیاد. باغ وقتی کے تو ترگا روے گلاب پھلا گندے گڑے یاد بکا اسماعیل بیل رخسار چو گلاب پہمن نرم کیتے گا سنبل پیشتاب درچکا رکھے گندے بڑے یاد بکا کہ اسماعیل مید بھی ہنچو سنبل پہما پیچ تاب بیتے گا. برلبے جوئے اگر سروے سی پیش آیدت. برلبے جوئے اگر سروے سی پیش آیدت. اعتدال قد دل جوئے مرا آری بیاد. اعتدال قد دل جوئے مرا آری بیاد. ہر بدی تو تران تران جوئے کنارے روے نہر کنارے روے دو گندے دراجی دراجی سروے درچ کا برز قدی وش قدینا گوڑے اشی قدارہ کے وقتی گندے گوڑے منی قد بالا دا بھی یاد بکا. چون سبائے مشک افشاں آید از سہنے چمن. چون سبائے مشک افشاں آید از سہنے چمن. بر مشامت بگزرات بوئے مرا آری بیاد. ہر ودی کے تو اتارے کو رگوزے انتر والے یعنی کو رگوزے مشکو گلاب بوتی پوزا کہتی گوڑے یاد بکا کہ یک روچی اسماعیل بھی بدنا چی انچی وشیم بود درد کا بیتا. حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ وصیتہ کہنے گئے پیتے چم مرسا پر بے گئے جگر سراوتی کا سنگیر کہنے گئے اور پیشانی اوتی چکے گا بوسا تھا. اسی غم فراق با امید وصل گزرانم. غم فراق با امید وصل گزرانم. خوشاندہ میں کہ بلطف عنایتش برسم. ابا جان نی جلدی بکا ابا جان نی دیر مکا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وصیت مطابق چکے دست پادا بندی دیم شکین کنتی منائے ریکانی تہا. فلما اسلما وطلہ للجبین. فلما اسلما وطلہ للجبین.
اللہ تعالیٰ فرمائے نہیں پہ تو چک کے وقت یہ دوئے منی حکم تابے دار بھی تھا دوئے نہ قبول کو اور پتازو وتی چکا ردیم شکیم دور دا فلما اسلما وتلہ للجبین نیوشی یا رب فدیت لک نفسی ورضیت بقضائک فتقبل منی خدایا موتی جگر گوشا تھی دیما ایر کو تا منی قربانی قبول بکا وضع سکین الہ حلق ولدہی کار چارہ ضرورتی گٹا ایر کو کشتی بسم اللہ وباللہ اللہم تقبل ہو منی وَأُوفِي وَعْدِي فِيهِ بِيَوْمِ لِقَائِكَ وقتی کے رگانی سندگا کے لگے کارچ کار نکا رگ سندگ نبا رگ برگ نبا چیرا چی حضرت اسماعیل آواز دا یا ابتے ابا جان تو انگا زنا من جاہنے آرے تو منی امتحان کن گائے کارچے پشتا زیرے منی گٹا الار کنے منی دلا چارے ابا کارچے دفا بزیر عظیم بہتر نہ باشد در جہانم عظیم بہتر نہ باشد در جہانم کہ قربان خداوند دست جانم میں مزنے خوش نصیبیاں کہ منی جان مرچی خدا نام اس طرح قربان بہ گئی ابا وتی کارچے پشتا مزیر کارچے دپا بزیر خوشی ہو فرزندی کارچے دپیں کارچے پشت نہیں ابا زیری ہمیں کارچے کارچار جنت یک سنگی سرا سنگ تٹکر گی سنگار جنتی سندھ سنگ دو کبی نی زہر گری گشی چی گشی تقطع الحجرہ یا سکین تقطع الحجرہ فلما لا تقطع اللحم سنگارا دو کپ کنے گوشتارا برت نہ کنے رگارا برت نہ کنے چونے ترارا خدا حکماچی اللہ حکماچی ہما خدا کے ہر چیز زبان دنتے خدا حکماچی کارچارا زبان پھر بھی دیمگو ابراہیمہ کو حبرہ لگے یا ابراہیم انت تقول اقتعی وإلہ العالمین یقول لا تقتعی ابراہیم من نزانا مچوں بکنا تو گوشے کہ حضرت اسماعیل رگانا برزا منی رب گوشے گئے کہ خبردار میدی نقصان نہ کنے انت تقول اقتعی وإلہ العالمین یقول لا تقتعی من چھپے متی حبرہ بگنا وتی رب ناراض بکنا چھپے متی حکمہ بگنا خدا حکمہ بپروشان چنانچہ عزیزان محترم اللہ تعالی فوراً آواز دا ونادیناہو غرزہ چی خدا آواز دا ونادیناہو ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا بس اے ابراہیم تو وہ تھی واب راست کو تو پیداشت انا کذالک نجزی المحسنین ماوتی نیکی بندیانا ہمیں پیما گویا آیا نا مزد دیں ثواب دیں عزت دیں آیا نا شیدو کا ہیچ شکنے کے مدنی امتحانی ان ھذا لہو البلاء المبین یہ مدنی امتحانی ہے لیکن ابراہیم تو کامیاب بھی تھے وفدیناہ بذبح عظیم اے ما یرا گشت جبریل امین رتھے گرانڈ چ جنت گونی تھی کارتی چیرا چی اسماعیلہ را کشتی گرانڈ دی ماتا اسم ابراہیم اشیا قربان بکام چنانچہ عزیزان محترم ہمیں وادی
کہ جبریل امین کی ایرکب گرانڈ گونتی فرشتہ گونتن ای ودی وقتی کہ آئی دی کہ چک وقتا کارچ پتے دستے رگانا پرگے واسطہ زور جن گئیں گوڑا آوادی چی گشتی اللہ اکبر اللہ اکبر خدا ترستا چی مستری خدا حکم دیما چک بھی قربان بے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتی کہ عشق کو چب میں چسکو دن جبریل حدیثی گشتی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر چیراچی چکا تکبیر آواز کے عشق تھا کارچے چیراچی گشی اللہ اکبر وللہ الحمد. ای ہمیں تکبیرہ کہ 9 تاریخہ ذوالحجے گا حج روچا چی فجر نماز رن ہر فرض نمازی سلام کر رہے نے چی گشاں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. عزیزان محترم زی سبب فرمود ختم مرسلان زی سبب فرمود ختم مرسلان اضحیہ مسنود ابراہیم دان. اللہ تعالیٰ یہ قدر یہ قربانی دوست بھی اللہ تعالیٰ یہ قربانی یہ قدر پسند بھی محمد سرا حکم داتی منارا حضرت خلیل یہ قربانی یہ قدر دوست بھی تھا کہ مقصد دا کی دنیا سے یادگار قائم بھی لہذا توتی امتانا حکم بدے کہ شما ہم قربانی سنتا ابراہیم کا زندگ بکنے ہوا سنت ابیکم ابراہیم. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کرتے کہ یہ قربانی شمع پیرک حضرت ابراہیم یادگار ہے. چیزیں کہ اللہ تعالی پسند چیزیں کہ اللہ تعالی دوست آیار اللہ تبارک و تعالی ہمیں فہم یادگار صورت قائم پشکی. لیکن عزیز محترم چونے اللہ احسان چونے اللہ مہربانی ابراہیم چک قربانی پیش کو مارا گوشی نہ شما یک پسو کی بھی دیے شما یک گرانڈو کی بھی دیے ماں ہمیشہ بھی کنت پوش کرنے گئے بڑے یاد بکنے عزیزان محترم جان دہگ دور سر دہگ دور خدا نام سر جان قربان کنک دور وقتی کہ میں دستا کم مال قربانی ابھی ماں کم کی کنت پوش کرے یبری کس کا دست رو پد در کے یبری سوچے یبری چارے اور ابراہیم چک کے قربان کرنے گا بھی سوچت نہ غور نہ کو کم فکر بکنا کم غور بکنا رب حکم آمنا و صدقنا تو پتہ مارا اجر چی رسی ثواب چی رسی اور اگر ماں نکو تو مارا سزا چی رسی. اسی متعلق 2 حدیث شمی خدمت من عرض کنا اور رندہ مجلس آرہ برخاست کنے. ارشادی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور ارشاد فرمان کنتے من خرجا من بیتہ الى شراء الاضحیت. ہر مردمی چوتی لوگا چی دربے پیڑی ابرو کہ مرما یا قربانی جانوری گرا کان لہو بکل خطوت 10 حسنات. آئیے قدمانہ فرشتہ حساب کر لوگا چی دا پیڑیا چنچو گام جنتے ہر یک گام یہ سرا دہنی کی ہر یک قدم یہ سرا دہنی کی وَمُحِيَ عَنْهُ 10 سیئات اور 10 گناہ معاف کنک دی وَرُفِعَ لَهُ 10 درجات اور آئیے 10 درجہ جنت تو کا بلند کنک دی. وَإِذَا صرف گام جنگی نیکی پیڑیا رسے وَإِذَا تَكَلَّمَ فِي شِرَائِهَا نیکی شو وقتی کے سودائے حبرہ شروع کا ایشی قیمت چیز ہے چنچکا دے کان کلامہ تسبیحا. آئیے کلام فرشتہ تسبیح پہ ملکا کہ ابدا تسبیح وہاں گئے. وَإِذَا فَقَدَ سَمَنَهَا كَانَ لَهُ وَإِذَا نَقَدَ سَمَنَهَا
کان لہو بکل درہم 700 حسنۃ وقتی کہ یہ پیسے نگشینی دا تو ہر یک ذرے سرا ہر یک چارہ نے سرا 700 کے خدا ایرا نیکی ثواب دا وَإِذَا تَرَحَهَا عَلَى الْأَرْضِ اید صوبہ نماز آرن وقتی کہ آئیے زمین سر دور دنتی کہ ما آئیے ذبح بکنا قربانی بکنا دور دنتی زمین سرا استغفر له كل خلق من موضعها الى الارض السابعہ حمودہ کے میں قرآن تو دور داتا چمودہ سے بغیر ہفتمی زمین تک ہر کرمی ہر گنڈاری ہر جناوری کے موجودی تھی واسطہ استغفار موٹی وَإِذَا أَحْرَقَ دَمَهَا وقتی کہ تو آئیے خون ریت کا کاٹ کے لگ گئے گوٹا خون قطرے فوارہ کے درد گڑا آوادی تی درستی گناہ معاف پہ اولی قطرے خون گومتی گناہ معاف پہنتی اور اللہ تبارک و تعالی ترارا چی ثواب دنتی کہ ہر یک قطرے خون آچی 10,000 فرشتہ تی واسطہ قیامت تک بخشش دعا لوٹی وَإِذَا أَقْسَمَ لَحْمَهَا وقتی تو آئی گوشتہ فقیرہ نبی باہر کنے دے نا کہ بلی ہی بھی ورنتی شریدار پہنتی کان لہو بکل لقمت مثل اتق رقبت آئیے ہر یک لقمے کے فقیر ہوا آئیے تربیدہ یک گردن غلامی تو آزاد کو تو ہمیں تو ثواب رسے اور فرمائنی تھی قیامت روچہ ہمیں قربانی پٹ مید آئیے گویا کہ حد یہ درست قیامت روچہ درست نیکی شائمہ تورک بہنتی کہ بدہ نیکیاں تھے وزن کنک بہنتی سبحان اللہ چونے اجر چونے ثوابی چونے درجے اور چونے برکتی اور اگر یک مردمیہ خدا طاقت دات لیکن آئیے قربانی نہ کو آئیے متعلقہ بھی محمد چی گوشی منی محترم نبی چی گوشی منی سردار چی گوشی گوش بدارے فرمائنی من کان لہو ساعتن فلم یضحی ہر مردمی خدا طاقت داتگا اور قربانی نہ کو فلیمت انشاء یہودیا و انشاء نصرانیا گوڑا توری یہودی میری شر توری نصارہ بھی میری شر آیارا گویا مسلمان بیگ و نبیگ یکسانے اگر آئی قربانی اہمیت انکار کرنے مقصد اسی کہ فلا یقربن مسلانا گوڑا میں مسیطہ میں تھی ڈولی مرکوں کہ قربانی اگر انکار کرتی قربانی فرضیت و وجوبہ نہ مننی یک مردمی اور گوشی کہ میں صرف فرض نہیں تو فرمانی تھی گڑا آہی میں جماعتا نہیں چونی ترس ناکی حبری چونی خوف ناکی حبری تو لہذا عزیزان محترم اللہ رب العزتہ اگر مارا شمارا طاقت و گنجائش داتا باعدے کہ ما شما ای سنتا وتی نبی گا اور ابراہیم خلیل گا باعدے زندگی بھی اسی تو کا مزن خیر و مزن برکتی جذبہ قربانی دل تو کا پیدا بھی مرچی جانور قربان کو تے باندھا جندہ بھی قربان کنے اسلام محبت دل تو کا جاگزین بھی اور اگر ہر مردمی کے وقت ذبح کا نگزاں وتی دستانی گومت ذبح بکا ذبح کا نگزاں دگریا بے فرمائے وت حمودہ پوچھتی دعا بلوٹی اللہم تقبلہ منی کما تقبلتا من خلیلک ابراہیم و حبیبک محمد اے اللہ منی قربانی قبول بکا ہنچو کہ تو وتی خلیل ابراہیم قبول کو وتی نبی محمد قبول کو منی حقیر قربانی قبول بکا ای ودی کہ تو ڈگارا کے دور دیئے بگو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین عزیزان محترم یا عائشہ بگوش کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین بہرحال عزیزان محترم اللہ مارا شمارا پدائی مقدس روچ نصیب کتگن یہ دہی روچ ذوالحج مزن عزت و برکت والے روچ اشانی عبادت اشانی بندگی یہ روچانی اللہ اللہ کنک خدا گورا مزن مقبول تو اللہ توفیق بدنتے ہر مسلمان یارا کہ آئی روچانی قدرہ ربزان یہ روچانی تو کا خدا عبادت و بندگی بکنتے اللہ را یاد بکنتے تاکہ اللہ تعالی وتی فضل و کرمہ میں گوش میں گناہ نہ معاف بکنتے عزیز محترم
مرچگی ای مجلس ای واسطہ منعقد کرنے دیتا شمارا ہنچو کے درستانہ معلوم ہے تقریباً یک سال یا چی منی لوگا منی یک چک کی بیماری اور اللہ تعالیٰ نے فضل فرمائیں تھا اور آئیے طبیعت کو ان کی وش ہے شکرانے اللہ کا معشوم دعا بلوٹیں کہ خداوند ذوالجلال آئیے صحت و عافیت قائم بداری اور اللہ تعالیٰ آئیے ہر قسم بیماریاں چی محفوظ بداری تھے اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانانی لوگانی بیماریاں نہ دور بکنتے سستی مرد مسلمانانی چکانا اللہ صحت و عافیت نصیب بکا اور ہر قسم غماں چی پریشانیاں چی درستانہ اللہ محفوظ بداری تھے اور اللہ تعالیٰ ماروتی محبت نصیب بکا وتی حبیب پاک محبت نصیب بکا ماروتی عبادت و بندگی اللہ شوق نصیب بکا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير خذ بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مفلسا بالصدق ياتي عند بابك يا جليل ذنبه ذنب عظيم فاغفر الذنب العظيم قال يا ربي ذنوبي مثل رمل لا تعاد فاعف عني كل ذنب فاصفح الصفح الجميل قل لنار أبردي يا رب في حقك ما قلته يا نار كوني أنت في حق الخليل عافني من كل داء واقض عني حاجتي إن لي قلبا سقيما أنت من يشفي العليل أنت شافي أنت كافي في مهمات الأمور أنت حسبي أنت ربي أنت لي نعم الوكيل رب هب لي كنز فضل أنت وهاب كريم فاتني ما في ضميري دلني خير الدليل دیگلا کی درخواست بھی دعا یا کھگن آئینی واسطہ بھی دعا بلوٹے ودی عرض کا نمشو میں خدمت کہ میں بڑا چیزی مہمانن یکی بیچارک بیمار علاج واسطات کا الحمدللہ نہیں اللہ آئیے شفا داتا لیکن شما دعا بکنے کہ اللہ تعالیٰ آئیے صحت آرہ قائم بداری آئیے تندرستی نصیب بکا اور اللہ تعالیٰ آشانہ بخیر و عافیت گمہ وطی وطن و وطی ملکہ برسیری تھی اور عیسیٰ ناوالہ درخواستیں کہ آئیے چک ہم آئیے جنک کے استے چیزیں روچا چھے لاپے مرض تو کب گرفتار ہیں دعا بکنے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آئیے شفا نصیب بکنتے اور بیچارگے میں جماعت ایک مقتدی شریں سہراب ٹنڈے اہم مریض و بیماریں دعا بکنے کہ اللہ تعالیٰ آئیے رب صحت و عافیت نصیب بکنتے محمد حسن بلوچے درخواستیں کہ آئیے برات یک سالیا چھے بیچارہ ختمت نے آئے گا مردم پر پریشان دعا بکنے کہ اللہ تعالیٰ آئیے صحت قائم بداری اور آوتی صحت اور خیریت حالہ رضیم بدنتی اور دیگے یک درخواست داتی کہ مردم کے استا مرچی کے وقت تو کا پریشان شدہ تو کا بیماریاں تو کا تکلیف تو کا ہر کس بیچارہ تنگ دستاں خواراں دنیا تو کا پریشانی ہستی یا قسم بے چینی ہستی مردمان تو کا غریبی مزدور ہم پریشانہ عیدگی مردم ہم پریشانہ دعا بکنے کہ اللہ تعالیٰ درستانی پریشانیاں نہ دور بکا اور اللہ تعالیٰ شانہ گویا کہ خیر و سکون نصیب بکنتے اور درستانہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالی نصیب بکنتے دعا بکنے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیمارانہ شفا بداں دعا بکنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ دستانہ خوشحال بکاں خوشحالانہ دیندار بکاں اللہ تبارک و تعالیٰ ماروتی دین محبت نصیب بکاں اللہ تبارک و تعالیٰ میں تمام تکلیف و مشکلاتانہ دور بکاں ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين بحرمة جد الحسن والحسين سبحان ربك رب العزة عما يصفون
سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.